ترى العنوان مجمع حلقات الفاروق، مجمع حلقات الفاروق، ونور الجيل لخير سبيل، وكتاب الله ضياء. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحييكم جميعا أيها الإخوة المشاهدوننا في كل مكان بتحية الإسلام الخالدة، التحية التي اختارها الله لأهل الجنة في الجنة، ألا وهي قائلا لكم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مسيبة جلبة إن يتي الله تبارك وتعالى إن جولي إدو أن بعد مكة محمد صلى الله عليه وسلم. مسيبة مهيور لك وحيورانغو وأن تدام الله تبارك وتعالى نهيتي رانيغو يمبه بن كندر الجنة يبهيور دون الله إني يمبه الجنة بن والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. لو إني يمبه الجنة بن ملائكة بناتنا بكلا دمبوغل بنا بجان إكسا يوون إدو مولون إمبا باتنا موتي wonani ɓe ɗo yimɓe bandantere manati ɗe ɗo galle aljanna. musidɓe julɓe, mi hiwro yo gonno hiwrago woni yo jang e kisal yo woni e dow moɗon. musidɓe julɓe, ɓawo woni andanteɗama en hiwrodiri yontere feƴƴi en wawano tawtodirde, kono falillah alhamdu ko yettugo allahu tabaraka wa taala. piiji ɗin fof ko jawmirawo woni ko jogiti ɓawo nandanteɗam o fonti balɗe meɗen nden en wawi hande kadi e bawgol allah on tawtodirde e oɗo nokku men waɗaɗo barke jama tv. émission men andaɗo yiɗaɗo wowaɗo woni émission gandal e faamu. musidɓe julɓe en ala e junnude ha ɓawo nandanteɗam en junni seeɗa woni hiɗen mari hoɓɓe bandanteɗama ɓeɗo hande kadi hacconjina hiɗen présenta ɓe ɗo woni cheikh Souleymane Husari. ɓawa ɗum ɗon kañum kadi hiɗen joguite cheikh Mahir, ɓen ɗon kañum kadi hino e lawol ngol no arde. so tawi allahu azza wa jalla hoddiri ɓe hewti ɗo e jaam, kamɓe kañum kadi on tumasi ɓe nato eɓe hiwro on, kono ɗo yoɓe hewtude musidɓe julɓe renugol waktu on aynutugol temps on en jonnay cheikh Sah Souleymane ɓe hiwro musidɓe ɓe mbawa nandanteɗama ɓe arino ɗo ɓe artike, kamɓe kadi ɓe hiwrito ɓe guureji ɗi nokku kala ko ɓe jooɗori. aywa nam cheikhana. bismillah, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ɓawon yettuɗen Allah subhanahu wa ta'ala, juuriɗen e nanu men sallallahu alayhi wa sallam. haray miɗo hiwro cheikh Mouhammad Diallo e cheikh Mahir, haray hima ko lawol comme no cheikh wolni rek, haray ko waktu on tun woni ko nangitimo seeɗa. haray bismillah, ahlan bikum. eyyi wonam cheikhana, haray ko tooli moɗon ko émission meɗen gandal e faamu e ɓawa ɗum ɗon kañum kadi musidɓe julɓe ɓeɗo ko ma'rufun ɓe anda e leydi ni Sénégal ɗo e allahu tabaraka wa taala no arkisi ɓe ga nokku moɗanaɗo jeeyaɓe qurra e leydi ni andanteɗama no nemina oɗo qur'anul karim ko ɓen woni ko ari ɗo hande kañum kadi ma arti kañum kadi ma senti kadi laawol goo. idan no musidɓe julɓe en jonne cheikh Souleymane ɓe addana en ko ɓe nelduren immode qur'anul karim. musidɓe julɓe, tuɗunoru heɗola qur'an no jangue. enam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا الله آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق الله من شر ما خلق الله ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. يا الله يا الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. يا الله يا الله. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا الله الله
إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. الله الله. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء. الله الله الله. سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق الله السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. يا الله يا الله. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. صدق الله العظيم. يا الله يا الله مسبح. ها الله أكبر. مسبح قرآن ويلو. نعم قرآن ويلو. لندو على ووكو هيوتان تاين سيونا كوكو برنده والله ko waɗi noon qur'an si janngama ko hoyine ɓernde nden ɓaawo ɗon kañum kadi artira bani adama on e kulol allahu tabaraka wa taala. idan hiɗen jarna boyi cheikh souleyman ɗen toranoɓe nde allahu tabaraka wa taala junnata balɗe ɗen waɗa e maɓɓe e men en fof nafoore ko nafata julɓe ɓen. kono wallahi jama tv émission gandal e faamu yo heɓo hoɓɓe sifa ɓe tawa ko welo welo. yiɗuɓe émission gandal e faamu yo heɓu hoɓɓe sifa ɓe heɗo qur'an welɗo tawa ko welo welo. min goyɗon andi feetɗo min on hayso émission haalino ɗo min haray alhamdulillah. ɓay tum min minani hito ceernojo on woni hombo mahmoud khalilul husari ko ɗum minetaen son heeɗi keɓe en innayi wondanedema ma dala cheikh ala qaydil hayat. hay joni ceerno ɓeɓen hino wuuri immorde e konnguli e hitoji wonɓe ɓe ñentinde janggugol hito maɓɓe qur'an o. min ko ɓeɗo mi andi somi heeɗike qur'an on kalmo koɓe no jangga fayda ha mi ɗanoroɗo ma ha mi ronka kono ɗo naɗo ha mi haaɓa nam. idan qur'an yolo musidɓe julɓe kono ko sa nani e hito wawɗo ɗo janggude. idan yallahu tabaraka wa taala arakusen wawgol qur'anu karim ɓawo nandanteɗe ma no hay joni musidɓa ɗon yeggitali kadi ɗe mari gaari molanade subhanallah cheikh mahil kamɓe kadi ɓe are joni inchallah siɓe hewti on yeeɓe joni. kono musidɓe julɓe ko haadi yoɓe hewtude ɓawo no jaruɗen cheikh souleyman hiɗe mari yewtere ko wiyete almujahadatu. musidɓe julɓe woni waɗugol jihad
hareno sinnamo joni jihad goto kala hakkille mu yaha e joni e ƴettugol kaafa finkaari puccu o we wona ɗum ɗon wonɗen e wiwde la wona ɗum faani den de musidɓe wona ƴettugol leɗɗe ɗen aywanam waleykum salam warahmatullahi wabarakatu cheikh mouhammad tayibu kamɓe kadi ɓe ari ɗo moƴƴa ceernoɓe woɓe husari kamɓe kadi wo ɓe hiwro nani wo fenɗo ɓe jooɗi ɓe ndaaro émission o woni ni direct barakallahu fikum onon kadi cheikh mouhammad tayibu on hiwrama ko joɗɗon ɗon yo allah tabaraka wa taala sembingo ida musidɓe julɓe si innama tun almujahadatu harayno ton ko wiyete aljihadu hara wona jihad mo bani adama on immi ƴetti laaɓi ma o immi o ƴetti finkari ma o immi o piiridoyi o oye allah on inni wondanedema walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ɓe ɓannantedema de ɓe tinnike amen min fewnaɓe lawol amen ngol jamil idan musidɓe julɓe allah o inni walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana idan noon hay joni ko adi en kontinde yewtere men ɗen woni cheikh mahir hewti kono ɓe majju lawol ngol haray noon hiɗen nodda joni oustad souleymane nderga yo ɓe ara ɓe ƴetta portable on ɓe wawa humpodirde ɓeɗo karamokoɓe ɓe ara ɓe addana e neldari ni joni musidɓe julɓe on yiye joni hiɓe hewta ɗo e jaam inchallahu tabaraka wa taala haray hiɗe ina dg yoɓe addan en kisan oustad souleymane ton yoɓe ar si ɓe ari ɓe wawa humpodirde ɓeɗo musidɓe julɓe idan innuɗen ko wiyete almujahadatu woni waɗugol jihad e lawol allahu tabaraka wa taala allah inni walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ɓeyɗo de ɓandantedema ɓe tinnike e lawol amen ngol min fewneɓe dey ɓe ɓandantedema ɓe tinnike e lawol amen ngol noɓe heɓira peewal ngal harede ɓeɗo de min fewneɓe e lawol amen ngol yomu siɓɓe julɓe idan walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ɓe ɓandanitedema ɓe tinnike e lawol amen ngol ɓeɗo dey min fewneɓe lawol amen ngol allahu tabaraka wa taala ƴetti garanti ɓe ɓandantedema ɓe tinnike e lawol makko kanko allahu tabaraka wa taala wondanedema de ko kanko inni lanahdiyannahum o fewneɓe woni walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ɓe tinniɓe etugol e lawol allahu tabaraka wa taala ko okkitirgol ko jannugol ko rewgol allahu no o yiɗirino allahu inni lanahdiyannahum ko ma men fewneɓe ndar allahu addi laamul qasam woni laamu wondi ɗon lanahdiyannahum o addi kadi nunu ka yesso ɗon kadi lanahdiyannahum subulana wallahi ko ma men fewneɓe lawol amen fewgol ngol ko waɗi inna allaha lama al muhsinin allahu tabaraka wa taala imo wondi e ɓeɗo yimɓe ɓanantedema ko moƴƴineɓe golle lebeneɓe golleji ko ɗum si allah on daiman hino yamira en yen duumo e rewgol mum yen duumo e tinnagol lawol makko kanko allahu tabaraka wa taala ko ɗum o inna en daiman wabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin ko an yo bani adam duumo e rewgol joomima allahu tabaraka wa taala ha mayde nden aratawma e muɗum maɗum ha hewtoya ko joomimaɗa rew allahu tabaraka wa taala idan allahu on inni wondanedema ɓen wonɓe tinnade e rewgol mo kanko ƴetti garanti o fewneɓe idan kala wonɗo e tinnade e lawol allah ngol ko nde wonɗa tinnorade anko janngugol anko jannugol anko ne'ugol anko gollugol jonna jangayɓe ɓen anko gollugol jonna wonɓe imamuɓɓen anko gollugol jonna wonɓe wajade ɓe anko dina kando wonɗa tamborade e nowne no wonɗa e tamborade ka o allah o inni wondanedemo de ɓeɗo dey min fewneɓe lawol amen ngol ko ɗum si allah on humpite wondanedema o bani adam yo o eto noon ko satti wo satti o rewa allahu tabaraka wa taala ha ñande o hawri e joyo makko allah inni wabudu rabbaka hatta yatiyaka alyaqin ko ɗum waɗi musidɓe julɓe ari e hadis mo andantede makko abadar radiallahu anhu woni ko fillimo
بماك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى إن الله تعالى ما إن لله تعالى إن الله تعالى قال من عادى لي وليا الله تبارك وتعالى إني من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب كلو ما عندن تيدا منون أنيني لان جيدو أن كونني كلان جيدو أن أني وند رودة الله تبارك وتعالى الله إني دي هري دي فقد آذنته بالحرب oɗo haray mi hebbilani ke mo hare hakkude amen o jogodota e ɗi oɗo ko minen ɗiɗo woni ko habdata wama taqarraba ilayya abdi bi cheyin ahabba ilayya mimma aftaradtuhu allahu inni bani adama on o hiɓɓortalan e noone ko rewi tammi kon ha hewti e hunde nde komi farli kon e dow makko komi farli kon e dow makko o dumoto o waɗa ɗum ɗon o wawalan hiɓɓade ɓatolan min allahu tabaraka wa taala ko so allah inni wonda nedemo dey wama yazalu abdi yataqarrabu ilayya binnawafil jeyaɗo on sertata hino ara e an ɓatorolan e nafiloji ɗin hatta uhibbahu ha miɗamo allahu indi bani adama o seeɗata hino juula waktuji ɗin joyi ɓawo ɗon noon o tinno e laawol allah on waɗugol naafiloji ɗin o juuwita kadi naafiloji ɗin allahu inni wonnedemo de simo duumike ɗum ɗo tun o seedata e ɗum ɗo ha min allahu tabaraka wa taala uhibbahu miɗamo allah inni fa ida ahbabtuhu si yeyi noon ha min allahu miiɗimo kuntu sam'ahu alladi yasma'u bihi mi laatantomo nanɗe makko ɗe o nanta ɗen e giite makko ɗe o yiirata ɗen ɓe makino wonnedemo dey e wo yadahu llati yabtisu biha e juuɗe makko ɗe o fontita ɗen min allahu tabaraka wa taala mi laatantomo ɗum ɗon wo rijlahu llati yamshi biha e koyɗe makko ɗe anndanteɗema ɗen ko ɗen o woni e yaarude e muɗum aywanam suleyman haray eɗen koyɗe ɗe anndanteɗema himo ndaarude eɗen koyɗe ɗe anndanteɗema himo yaarude e muɗum yo musidɓe julɓe idan noon ko ɗum si allahu azza wa jalla ino humpita en wondanedemo dey oɗo bani adam mo andantedemo dey kanko o etike hano o huuli allahu tabaraka wa taala kanko allahu won dey o fewnemo e lawol ngo ko ɗum si allahu inni wondanedemo dey o rijlahu llati yamshi biha allahu won latantomo koyɗe ɗe o yarata ɗen wa in sa'alani la a'taytuhu wala in ista'adhani la u'dhiyannahu nilalon maki wa allah o wi wonda nede mo dey si oɗo bani adam o tori kelan min allahu tabaraka wa ta'ala mi okkora mo dey si o mawlike an yomi dandumo e hunde mi dandemo si o mawlike an yomi dandumo e hunde ko huli allahu azza wa jalla inni mi dandemo musidɓe julɓe ɓeɗo karama koɓe wiyeteɓe ibnu usaymin ɓe nangi firtugol oɗo hadith woni kuntu sam'ahu alladi yasma'u bihi mi laatoto nanɗe ko o nanita kon e giide ko o yiyata kon e juuɗe ko o fontita kon e koyɗe ko o yahata kon ibnu usaymin maki wo ko honno allahu tabaraka wa taala laatoronto bani adama on gite makko ɗen wo allah on koyo hawrindinmo gite ɗe darata ko allahu tabaraka wa taala yiɗa wo kono allah on laatoto juuɗe makko ɗe o fontita ɗen ma nanɗe ko nanita kon allah on arkisaymo o heɗitorta ko noppi ɗin ko welata allahu tabaraka wa taala allah on arkisaymo juuɗe makko ɗen o memitade o nattade e andanteɗemo na hunde nde andanteɗemo nde dagaki bal e koyɗe makko ɗe o yarata ɗen allahu tabaraka wa taala arkisaymo ɗen ɗon koyɗe o wawa heɓude nde o yaara e muɗum hara wona e nokku ko harmi ida musidɓe julɓe ko ɗum ɗo woni ko cheikh usaymin woni ko firtire oɗo hadith kono noon illa tun haray mum pitaki taw si tawi se mahi hewti e siɓe hewtali taw idan noon ɗa gandi noon haray hiɓe hoore lawol ngol siɓe hewti haray yoɓe ar ko table o ga ko table ga inchallahu tabaraka wa taala haray ko tooli
jama on fenno fo no habbi no humpa yiwugo se mahir ɓawo nandanim tedama en wawnoɓe habbade ɗo e temps juutuɗo kono allahu azza wa jalla newni ɓe min tañini keɓe wawi hewtude idan noon musidɓe ko honɗum annabajo on alayhi salatu wassalam maaki ma allahu inni woynede mbaɗi faman yamal misqala dharratin ko hayren yara kala moneteɗema noon golli ko fatta wa abbere dharra e ko allahu tabaraka wa taala yamiri e moƴƴere yo wawa famude o hette ɗum ɗon idan bani adama on woto haaɗu e waktuji ɗi joyi lala koyo o juulu joyiji ɗin ɓawo ɗon o tinno e laawol allahu tabaraka wa taala ko ɗum si allahu inni wondanedema mi farlali komi ɓuuri yiɗude e bani adama on komi farlimo ko yo o waɗu o juuli waktuji ɗin joyi o hoori lewru sumaye o timmini ɗum ɗon o hajjoyi o itti zakka on o waɗi ko farla kon jooɗi yo hooru lewru e zedi ko sunna allahu inni jeyaɗo on seedata e waɗugol naafiloji ɗin ha mi yiɗamo min allah on tamin allah on si mi yiɗimo mi laatantomo nanɗe makko ɗe o nanta ɗen mi arkesemo o heɗotata ko harmi e guite makko ɗe o yirata ɗen mi arkesemo o darata ko harmi e noon kay juuɗe makko ɗe o fontita ɗen mi arkesemo min allah on o memitaɗe ko harmi koyeɗe makko ɗe o yarata ɗen e nokku kala ko yarata mi okkaremo tawfiq o yarata eɗen ɗon koyɗe ko harmi yo musidɓe julɓe idan yo allah on okkoren heɓugol tawfiq e konngol allahu tabaraka wa taala ko ɗum allah o inni wonde nede mo dey wama tuqaddimu li anfusikum min khairin ko tajiduhu inda allah huwa khairan wa a'zama ajra allah o inni kala wo ko ardi ɗon immorde e moƴƴereji ko yon andu faamon ko pittali moɗo ɗum ɗon jeeyi kala wo ko ardiɗɗa e moƴƴere gollanɗa allahu tabaraka wa taala ye andu ko wonkinma ke jeeyi wama tuqaddimu li anfusikum min khairin ko tajiduhu inda allah kala wo ko ardiɗɗa golluɗa andi allahu tabaraka wa taala ko farlo ma ko a timmin ma a taƴƴinike a waɗi ɗum ɗon kono ta haɗɗon ɓeydu naafiloji ɗi ko allah o yamirma ko ya ittu dépense kono sa itti dépense o ha a timmini a inni ɓeyguma jaɓoɗo 5000 mokkima ɗon jaɓoɗo 10 000 mokkima ɗon jaɓoɗo 20 000 mokkima ɗon ɓeytu ɗon et puis daramo moosa ɗum ɗon e ɓeytuɗin ɗon 10 000 tun ko ɗum ɗon woni ɓeydugol e ko allahu tabaraka wa taala farli kon e dow ma andi joni an waktuji ɗin joyi a timminiɗi a juuliɗi kono joni ko immotoɗa tumbele jemma naafa rewa allahu tabaraka wa taala ko ɗin ɗon allahu azza wa jalla woni ko ɗaɓɓiri oɗo bani adam ko ɗum waɗi ari hadis mantede makko anas ibnu malikin radiallahu anhu fillima o inni ani nabi sallllahu alayhi wa sallam fima yarwi an rabbihi azza wa jalla wonanede mode allahu tabaraka wa taala inni ida taqarraba al abdu ilayya bi cheyin taqarrabtu ilayhi zira'a wa ida taqarraba ilayya zira'an taqarrabtu minhu ba'a wa ida atani yamshi ataytuhu harwalatan musidɓe julɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam maki o allahu azza wa jalla wi'i si bani adam on ɓatorikelan min allahu tabaraka wa taala e hunde allahu ini taqarrabtu ilayhi zira'a mi yaray e makko embere soganal wa ida taqarraba ilayya zira'a si bani adama on o ɓatorike an soganal taqarrabtu ilayhi ma taqarrabtu minhu ba'a min mi yaraymo embere fontugo juɗɗe ɗiɗi fof mi yaha mi hewtamo wa ida atani yamshi ataytuhu harwalatan allahu ini si bani adama ari an hino seppude min mi yaha e makko miɗo dogude miɗo gundude idan allahu tabaraka wa taala no farligo e dow ma allahu tabaraka wa taala himo yiɗigoy e dow ma honɗum allahu on himo farli e dow ma waktuji ɗin ko falli kon e dow ma a timmini kono noon si a ɓeyditi e dow ɗum ɗon ya waw famude ko ɗum ɗon allahu tabaraka wa taala ɓuuri faalede musidɓe julɓe haɗa noon si tawi na ella cheikh souleymane hay joni yoɓe aro
ɓe wawala humpondirde e ɓeɗo hoɓɓe Jama TV musidɓe julɓe tawde noon ko ceernoɓe molanaɓe ɗannantelema iɗen anni yoɓe hewtuɗo e jaam kono noon haray ɓe arino ɗo kono ɓe wawali he joni anditogo nokku somi fayali joni aywa nam haray musidɓe julɓe ko annabajo alayhi salatu wassalam maki ko wonda neɗemo de oɗo bani adam ko yo eto anda o hiɓɓorta ko allahu tabaraka wa taala e hunde ko allahu on ɓuuri yiɗude ha hewti konko allahu tabaraka wa taala farlimo lala kono si allahu inni wonda neɗemo dey si tawi o ardi an embere hunde ni min dey mi ara e makko embere sogonal si o ari an kañum kadi himo yaha mi ara e makko miɗo gunda miɗo doga ida musidɓe julɓe ko wona noon ɗum ɗo hollay en rerɗinay en enen bani adama yen duumo e rewgol allahu tabaraka wa taala duumoɗen e ɓeydutugol moƴƴereji ɗin woni tinnoɗen e laawol allahu tabaraka wa taala ngol se ndaari adi hadis manteɗe makko ibnu abbas radiallahu anhu fillimo o maki wo qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ni'matani maghbunun fihima kathiru min annas asihhatu walfaragha nenaɗo maki ni'matani maghbunun fihima kathiru min annas wo nemaji ɗiɗi no ɗo ko ɓuri ɗuuɗude yimɓe ɓen no welsidi e majji nema ɗiɗi yimɓe ɓen no arkisa ko ɓuri hewde e maɓɓe no welsidi e fi majji ɓe maki wo nema arano on ko asihha ko ngol heɓugol cellal wo bani adam ɓurɓe ɗudde ɓen saga nannanteɗama ɓe selli ɗon ɓe wattanta yila ɓe tinno ɗon ɓe rewa allah won ɗon ɓe janga ɗon ɓe naafa ɗon ko si ɓe nawni ɗum jattitama yer seeɗa ɓenna he simi ndikki mi juulayi min moɗo jemma mi juula mi toro allahu on mi naafayi mi okkitirayi tawa ɗiɗo fof mo wawunoɗi waɗude hanki kono ɓay fenɗo mo selli o yeggita ɗi kono ɓayi tun cellal ngal jattama hakkille ɗen artitayi wonkikkin finayi andita awa harayde ko honɗum kanko o hanuno o wadde ɓe hanki o nennike idan noon awa haray ko o nawni ɗon hunde o falaka baadi ko yo immito o wawa fuɗɗitade waɗugol moƴƴireji ɗen ko ɗum si annabajo alayhi salatu wassalam maki o ɗiɗo nemaji ɗiɗi ɓuri hewde yimɓe ɓen no welsidi e majji woni heɓugol mo cellal ngal gollan cellal ma ngal musidɗo julɗo ko ati nawnare nden no arde musidɗo julɗo nenaɗo ma keɗimmum ɗum ko woni hettade nden waktuji ɗin bani adama on no jooɗo e waktuji ko heɓata ta yawgol o janngoya o jannoya o golloya o arta o jonita ɓengude nden haqqeji o wonda e maɓɓe tawa ɗum ɗon alamo e ɓittinde kono yarata noon fayda hay waktu no o ñamere tawa e ronkoyay joni noon sangade heɓuɗa waktu ɗo musidɗo finan waktu ma on andana waktu ma on gollanamo ko ɗum waɗi karamukoɓe ɓe maki wo wondanede mo dey e al waktu ka sayf fa in lam taqta'uhu yaqta'uka waktuji maari no way tawa kafama kan si a gollitirali caƴuɗa wo ko kañum tigi woni ko caƴatama nelaɗon alayhi salatu wassalam ma karamukoɓe goto ɓe yuɓɓi gimɗe ɓe maki wo wondanedema innal jadidayni ida mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila maksura ibnu durayd ɓe maki wo wondanedemo de jemmaji ɗin ɗiɗi kesi ɗin ɗiɗi woni jemma ñalorma kala ko ɗiɗo rewi e hunde wo adde hunde nden e hiɗɗiɗugol jemma kala ko rewi feƴƴi jemma kala ko rewi feƴƴi wata faamu a ɓurta woni wongol kesum lala a ɓurta won tun hiɗɗugol a ɓurta won tun hiɗɗugol ñande jemma rewi wo e dow ma anduɗa jippade tun valeur ma no jippade tun ñalorma kadi si rewi e dow ma andu kañ kadi hay joni valeur ma no jippade tun ko an noon joɗoto waɗa anniversaire hande mi heeɓi 5 ans mi heeɓi 10 ans mi heeɓi 20 ans mi heeɓi 18 ans mi heeɓi 25 ans ko an weltoto fiiɗa ɗoyti andu faamude kala mo ko ɓe yuɓɓi gimɗi ɓe maki o daqqatu qalbil mar'i qailatun lahu inna alhayata daqaiqun wa thawani
ko ɓernde ma nde woni e piɗɗade kon ni woɗum no wolandema ya andu an yo bani adam ko ɓernde ma nde woni e piɗɗade ko no waɗa gum no honka no ara woɗum ɗo no wolandema ya andu gurdam magal ko minitaji no tappude no tappude no tappude no tappude woosi e yeehi ha deƴƴi ya waw famude hara lanni idan ɗum ɗon no wolandema an ko a waktuji an ko a leere huɓɓina ɗum yo temps on yo dogu no woodi ko fuɗɗoto no woodi ko haɗata awa eto gollira waktu ma on e cellal ma ngal musidɗo julɗo kono noon en arte joni ɓawo nandenteɗema ceernoɓe ɓa nanteɗema ɗen habbinoɓe woni Cheikh Mahir ɓe hewti en ko adi kon taw en tolniɓe ko Jama TV ɗo ɓawa ɗum noon kañum kadi haɗa eɗen hiwroɓe busɗe lanno so tawi ɓe jaam eywa nam Cheikh ana haray ɗon wawi joni hiwrogol e musidɓe ɓen assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam musidɓe Jama TV on salminama on hiwrama eɗon tore Allah ɓeydu on yo Allah waɗu jaam. amin amin aɗa ɗen hiwro cheikhna oustad Mouhammad Wuri e cheikh Souleymane aɗa weltanama ɓuyina seeɗa aɗa men yaafo min toro yaafo e komin retade seeɗa ko. assalamu aleykum. waleykum salam wa rahmatullah barakatu ella la cheikhna haɗa noon ɓeɗo ɗen andi ɓeɗo musidɓe julɓe ɓe ari ɗo lawol aranol ko hande woni laawo ɗimmol e senagol ɓe ɗo idan cheikhna haɗa he joni min acciri on ko addoron ɗon min kon wawa min hewtinde inchallah barakallahu fikum. eywa nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صدق الله العظيم. يا الله يا الله يا الله مصيبة. إذن كنا ونكو هدو ديني لون نلدار شيخ ماهر نبي نلدي جوني جما تي في بنلدي يدو بيمشون كان دل فهم. إذن شيخنا ولتنا مبوس من جرني هذه من ولدام على صراحة هذه
min falanomo yon artuɗo ɓawo nde andantele mo jomirawo woni newnino on arino ɗo kono hay joni ko ɓeydugol tum weltanogol on yallahu tabaraka wa taala ɓeydo gandal ngal o reena on o waɗa moɗon e men en fof nafoore ko nafata julɓe ɓen ida musidɓe julɓe en arta joni e maɓɓe hande mi hollay on ko wiyete ko freestyle Qur'an andi sukaɓe ɓen no faami ko wiyete ko freestyle ko yawgol tun e pëjëm oɗo no juuti oɗo no raɓɓiɗo oɗo no waɗi waay sonka mi hollay on freestyle tigi on joni nam habbeɓe seeɗa on yeeɗo joni Qur'an welɗo ɓuuri ko yaltuɗo ko musidɓe julɓe ɗum ɗon hara ko kamɓe ɗiɗo fof addante en ɗum ɗon hara jangidugol heɗo ɗon Qur'anul Karim usage o faami noon wanno en ɗum ɗon he hollen ɓe sukaɓe hollen ɓe jiwɓe freestyle ko ɓuuri welde honto ko Qur'an on ko Qur'an ka nam habbe men seeɗa o yeehi ɗum no si ɓuuri seeɗa kono ɗo yoɓe natude ɗum ɗon ko ɗum sakkitorta ɗen goto kala e maɓɓe joniteɓe jangguiten en laawol ɓaawo ɗon no musidɓe julɓe watten noon ɗon inchallahu tabaraka wa taala idan musidɓe ko honɗum wonde e wadde hay joni ɗen kontinde ɓaawo nde andanteɗamo en yeggitali neɗo maki nemaji ɗiɗi hino e yimɓe ɓen ɓuuriɓe ɗurde ɓen e yimɓe ɓen no weeside mum woni nema cellal e nema hettare ko noon kadi ɓe maki hadis mo yumame aishata radiallahu anha filli ɓe maki wo tabiti anna nabiya sallllahu alayhi wa sallama kana yaqumu min alleyl hatta tatafarrata qadamahu fa qultu lahu lima tasna'u hadha ya rasulallah wa qad ghafara allahu laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar qala afala uhibbu an akuna abdan shakura subhanallah musidɓe julɓe mutafaqu alayhi yuma men aysa maki wo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam woɓe immotono jemma ɓe naafa woɓe juula ha koyɗe ɗen fecco seeko tawde koɓe daroto kon ko ɗuuɗi kon koɓe naafata kon koyɗen fecco yuma men aysa wo maki min ni nelaɗon ene ko fi honɗum watton ɗum ɗo hoore mon nelaɗon fowtinta hoore mon keri wona onon Allah o jippini e dow mum ayi allahu tabaraka wa taala yafanike on kala bakkatu mo ardin ɗon e kala arowo Allah yafanike on fof neyaɗo makki ene Aisha e mi wonata jeeyaɗo jarnowo Allah o yafanike lan kala bakkatu ko feƴƴi e kala ko arata mi yomi yettumawa idan en yi idan ko ɗum ɗo woni tinnakol ɓeydugol moƴƴereji ɓawonde on tagi farla ɓeydugol moƴƴereji ɓawonde on tagi farla idan musidɓe julɓe awla tagi allo jawwala samita idan musidɓe ko ɓuuri kon honɗum kone on tagi wawata andude ɗum ɗo o etto o duumo e waɗugol moƴƴereji ɗin saabu yi nelaɗon ɓuuri moƴƴude nelaɗon kamɓe kono kamɓe tigire hoore maɓɓe ɓe immotono jemma ɓe juula ha koyɗen fecco yumma men Aisha maki wo mi ngalɗa min nanelaɗo ene on accirtani kir onon Allah on yafanaki on kala bakkatu feƴƴude e ko arata fof neyaɗo maki ene Aisha a accatalam mi jarna Allah on ene emi wonata jeeyaɗo jarnowo siko goɗɗo e men innanoɗo yafama subhanallah ha o felliti o yafama haɗay ñande wo ñande himo ko suwareji himo ko juɓɓe himo ƴaara dow artere puisque on ɗon o andi o yafanama nelaɗo noon ko saga nde ɓe felliti ɓe yafanama ɗon aya Qur'an jippike liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqiman ɓay ɗum ɗon jippike e dow maɓɓe ɓe faami ɗum ɗon ko feeno ɗon noon nelaɗo ɓuuri haɓɓude dadol maɓɓe ngol ko ɗon ɓe ɓuuri dartagol fino ɓe rewira Allah on balɓe immoɓe juula ha koyɗen fecco yuma men Aisha ndara yurmina ɓe ndeysan idan musidɓe julɓe ko ɗum neyaɗo maki ene afala akuna abdan shakura idan ko won noon kadi yumma men Aisha joni no fillano en ɓe maki wo kana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ida dakhala al-ashru ayam al-layl
وأيقظ أهله وجد وشد مئذره متفق عليه. يوم عائشة ماكي ووندى مدي النبي صلى الله عليه وسلم سيتوينو لاتينو ما سيتوينو ناتي بل سابو ساكتي دلن كونde lewru suumaye nelaɗo kamɓe ɓe immineno ɓe ngurande woni 10 jours sakkitiɗɗen balɗe sappo sakkitiɗɗen woni balɗe sappo ɗaɓɓiteteɗe jamma leytu qadre on yiyeno nelaɗo no immo dadito ɓe haɓɓito moƴƴa kala makko ɓe wi ko wiyete daditagol wono nandita ko rewɓe haɓɓitoto ko wo kono ko jammugol firtira holla awa wondanede mo dey kamɓe annabajo on awa feeno ɗon ɓe jogitorta ko hunde sama kala bal ɓe immoto ɓe daro ɓe dartoɓe haɓɓito moƴƴa no ɓe rewira Allahu azza wa jalla. idan ko ɗum si ɓe maki o wonda ɗedema ɓe immineno ɓe nguura nden ɓe dadito kamɓe tigi ɓe tinno ɓe haɓɓito moƴƴa ɓe rewa Allah on balɗe sappo sakkitiɗɗen. idan ɗeɗo balɗe sappo yii ɗum ɗo fof ko ɓeydutugol e dow ko ɓe farla kon ko wona noon ari kadi hay joni musidɓe julɓe e hadith mandantede makko Aba Hurayra radiyallahu anhu fillimo o maki o annabajo on sallallahu alayhi wa sallam maki almuminu lqawi khayru wa habbu ila llahi taala wo gonɗinɗo gelɗuɗo kendejo on ɓuuri moƴƴude ɓuura yiɗede ko Allahu tabaraka wa taala. idima min almumini daifi wa fi kulli khayr ɓe maki wo idima gonɗinɗo mo andanteɗema ko lowɗo ɓe maki ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz ayo bani adam ne aɗa maki lerɗo kala ko nafatama lerɗo ihris ala ma yanfa'uka kala ko tawi si a waɗi tum nafete awa ko farlaɗa fana ko adiya julde fana awa nafu ɗiɗi a gayni ɗum ɗon ɓeydu kadi nayi ko waɗi lerɗu duuma kala ko tawi nafete kala ko tawi nafatama accitu jon hakkil wonali duumotoɗo dawa e hunde hirdo e hunde tawa nafa makko ala e muɗum on wona jon hakkil. jon hakkil ko dawowo hunde hirno e hunde tawa nden hunde no maranimo nafoore. idan nenaɗo maki ihris ala ma yanfa'uka ayo bani adam lerɗo e konko nafitama ɓe maki wallinora e Allahu tabaraka wa taala wata haaɓu wata ronku wala ta'jiz wata ronku duuma tum e kala ko anda nafete ɓe maki o wa in asabaka shay'un si tawi hunde heɓima fala taqul lawla anni fa'altu kana kaza wa kaza wosi hunde tun heɓima wata innu sinno mi wardo ni yaratano ni sinno mi warno ni yaratano ni ɓe maki walakin qul ko wontun innu kala wo ko heɓuma innu ma sha'a fa'ala fa inna law taftahu abwaba shaitan maɗo amala shaitan ine yaɗo maki wo innu ko Allahu tabaraka wa taala yiɗi kon eɓɓi kon ko ɗum heɓi wota innu wondanede mo de ko sinno ɓe maki tawde sinno ɗum ɗo nde uddita e golla shaitan ema taftahu amala shaitan uddita e golla shaitan. idan ka yebani adama on lerɗu e kala wo ko nafatama duumoɗa ko nafatama kon a gollide woni e goɗɗo hiɗa wolama nafoore e duumo alanama nafoore o a imminaka ya gollanmo no woodi ko waɗɗima hara wona wondugol o ɗaɓɓu ko golla maɗum a yeye woni ko wonda yeyde kon ala e marsude mais change idan ayo bani adama a heɓa hakkille kala wo ko duumiɗa tawi nafatama accitu yaha dara ko nafatama ko ihris ala ma yanfa'uka nelaɗo maki lerɗu e dow nden hunde nafa e ndema wota lerɗu ko nafatama ko ɗum si annabajo alayhi salatu wassalam maki ha joni mo Aba Hurayrata filli woni hujibati naru bishahawat wa hujibati ljannatu bilmakarihi ɓe maki wo yite ngen
howirama kala ko welata wonkil yitegen howirama en andi noon kala jokkuɗo wonkil ko welataki kon haray o perdine hoore makko o naada hoore makko e haala ko yeyi afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu fa adallahu llahu ala sam'ihi wa khatama ala sam'ihi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi idan musidɓe ko lowel oɗo bani adam si o duumike e ko welata wonkilkin toon ko hasi ko o heɓata jaam ɗum si allah inni wa amma man khafa وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى ما شاء الله فإن الجنة هي المأوى kala on hulɗo darayagol yeeso joomi makko o haɗi wonkil makko ki ko welataki kon jomirawo inni yo andu garanti makko on werde makko nden ko aljanna on ko ɗon woni werde ko werte kon idan oɗo ko honɗugo dandi ko wonkil makko kin ko welatama kon idan noon ko ɗum si so daari immogol jemma juula okkitirgol yer pet yurmingol mo ala dankagol alyatima wallitagol tampulo ɗiɗo fo wonkiliɗa kono ko ɗiɗo howira aljanna on ma howira aljanna on kala ko tawi ko ɗum welata wonkil ko ɗum howira yitege angal okkitirgol angal immugol jemma juula angal waɗugol ko moƴƴi ko ɗiɗo piiji fof howira yitege neyaɗo maaki hujibati naru bishahawat wa hujibati ljannatu bilmakarihi kala ko tawi wele wonkil ko ɗum yitege howira kala ko tawi mettay wonkil ko ɗum aljanna on howira idan bani adama on koyo o duumo e tinnagol e laawol allah on e ɓeytugol mo moƴƴireji ɗin o anda de o wawa faamude annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe maki wonde nede mo dey oɗo wiyeteɗo aba abdoullahi huseyfata ibnul yamama o maki wo wonde nede mo dey ñande goo min e nelaɗo meɗen naafiɗe jemma wo nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe udditiri suratu al-baqara ɓe janngingol haangol lanni wo heddi aaje seeɗa mi inni annabajo on ruƴƴa jooni min foto nebata hara mi ronki wo annabajo on ƴetti kañum kadi ali imran ɓe soggi wo ha heddi seeɗa wo mi inni wonkilan ɓe accirayni jooni wo annabajo on kañum kadi continue ɓe ƴetti kadi maida kadi ɓe julli kadi maida wo ɓe ha ɓe gaynigol on tumasi annabajo on sallllahu alayhi wa sallam wo thumma mada fa qultu yarka wo ɓe gayni maida mi inni wonnede mo dey ɗo dey honno kay ɓe gayni kay ali imran kay mi inni de wonnede mo dey ko ɗo awa ɓe ruƴƴata wo annabajo on hay joni continue suratul nisa ɓe continue ngol ɗon kadi ha ɓe cuuɗigol kadi wo minni de awa joni annabajo on alayhi salatu wassalam ɓe gayne joni wo ɓawo ɗon kañum kadi ɓe haali ɗon ɓe salmini kanko ɗum ɗo ŋarɗinimo ndaare immiɓe jemma no naafa ɓe udditiri cortowol ɓurgol judde ngol ɓe watti ɗon ali imran ɓe watti ɗon nisa ɓe salminoyi enen ko hombo e men immi jemma naafi tawi ko hisbe goto juuliri ma o juulira hisbe joyi ma nayi ma tati naka noon e hoore ɗum ɗon fof tawi kadi woɗɗo ɗum on ko on mo jippi e dow mum yafanama bakkatuji ɗin ko ɗum woni annabajo on muhammad sallllahu alayhi wa sallam ila musidɓe julɓe ko ɓeyɗen wo e moƴƴereji ɗin en fanɗin koñe wawa tun andude moƴƴereji ɗin wonali ko yaweteɗi ko waɗɗen kon kono noon koyen ɓeyditu tinnoɗen e lawol allah ngol har en haɗali tun e dow ko wallata en kon tun ma e dow ko fallaɗen kon tun bal ɓeyditen tinnoɗen e lawol allah ngol no inniri noon ɓen wonɓe tinnade e lawol makko ngol o fewneɓe e lawol makko ngo kanko wonɓe tinnade e makko ngon kanko o fewneɓe idan musidɓe julɓe hay joni
yewtere men nden ko ɗo wonɗen e raɓɓiɗinaare atadir no bi kathir atadir tawde tadakhulaji go naati e muɗum fiyen wa humpodirde cheikh o nda yaha ara ono ɗuuɗi kono ala kulli bani adama ko noon woni ko tagira wawata wadde tarkir ala amrayni e ɗo piiji ɗiɗi kono ala kulli kala wo ko tawi farjere ɓe muɗum no iwri on tigi e cheytan kala wo ko tawi feewi no iwri ko allahu azza wa jalla woni ko hawrindini on tigi e muɗum kono ɗo yen ombude jonde nde en jonne cheikh souleymane jangga nde ɓawo ɗon cheikh mahi jangguitene ɓawo ɗon noon komi wi'uno on ko no arde firista qur'an o ko ono yo sukaɓe ko ono yo feeroɓe amen kotiraɓe amen miñiraɓe amen faamuɓe ko daw ko yo ƴawtun ko dow to jomji sonko jogolo micro kayejo ƴawdi o e joldi wa ko ɗum woni temps on habbe men holle on joni ko hon ɗum woni ko fewndi e temps o inchallah cheikhana addene en qur'an ɓawone gayno ɗum noon ɓeeɗo kañum kadi attana inchallah azza wa jalla inchallah nam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا الله الله سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا الله ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا يا الله يا الله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يا الله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الله وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل الله الله إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء
للمؤمنين ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يا الله يا الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. صدق الله العظيم. يا الله musidɓe en jarni Cheikh Souleymane ɗum ɗo hay wollen ɗo ha jange wata andude ga on to walani en min tentinino neldareji ɗi hande ɓurtu e nam cheikh on tun subhanallah ɗum ɗo ko weltare yallah on ɓeydudande wala barke gandal ngal cheikh Mahir onon kadi min accidi on e micro barakallahu fikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي
بعث الله رسولا يا سلام إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا الله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا يا سلام يا سلام أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون الله. الله إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا يا الله ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا يا سلام ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا يا سلام وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا يا سلام فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا صدق الله العظيم. يا سلام نعم musidɓe ko no nge wele wele ni min minni on
amul lu may daane lu dul Cheikh Khousairi ala ko liɓatanmi ala ko memmintanmi baari koɓe nanu hito karama koɓe no jange kono habbe sukaɓe eɗen ombude jonde nden kono ko honɗum wonde nde ombirde ko freestyle on sukaɓe ko honɗum woni freestyle wona ƴewgol eppijam bandiraɓe wona ƴewgol eppijam wona ƴettugol micro ji sonka e jama on lorra kawtal musidɓe julɓe heeɗe andon ko honɗum sukaɓe ɓen duwa hande ƴettugol poɗodira welna yurmina heeɗe aywa nam cheikhna may ندي gas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام لا ولا اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم الله ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ يا سلام والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس الله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا
نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. يا سلام يا سلام الله. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الله. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. الله الله. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. الله الله. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. الله. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. يا سلام. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. يا الله. إن ربي بكيدهن عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد
البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. يحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. يا الله. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. يا الله. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يا سلام. يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى
وجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم أيوب إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم
تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. مسيبة جلبة أو سكابة بندرابة منيرابة غريبة كلون دونو وني فريستاي داري جلو جانغالو حسيني جانغاما Abdul Basir jangama Matulu jangama Mahir jangama Juheni jangama Huzefi jangama ebe mi anda hay be sakkitori do janna new Mauritania idan on weltanama ala salahatan on weltanama bus yalla be do gandangal yalla yobon ko buri mo ido joddi do ta on feiti hano kono ko welo Qur'an on woni ko nyamita on lan andi mi tani naki DG7 ne don non tawde ko yetta baabe ala kulli ko konguli honni wonno nga sakkitorde barakallahu fikum. alhamdulillah rabbil alamin. hada mi do yetta wa Jama TV mashallah mi yetta Cheikh Muhammad yetta Cheikh ando ki sama Cheikh la mashallah tabarakar rahman. mashallah hada mi do yetta ket nena nge baabe ngen e bappang e ayirabe ambe isiraɓe an kadi haɗa mbiɗa yetta ɓe moƴƴa Abou Ismail e Oumou Ibrahim wati wampol e ɓeynga kadi fof mo haɗa mbiɗa yettamo machallah e kamɓe nowni mi ari aywa haɗay dal machallah haɗay mbiɗa salmina o moƴƴa salmina wa Jama TV fof inchallah. barakallahu fikum. ewanam jehana hawri machallah ida musidɓe julɓe ko ɗum ɗo welno ko ɗum ɗo wonno welo welo mo émission gandal e fam adde non ko télé moɗon yiɗaɗo Jama TV si tawi Allahu tabaraka wa taala hoddiri fonti duuɓi ɗi e cellal ngal e o kiye hettare nde en ga yontere hande salam salam salminama mubasharatan kala wo ko yiwɗon feewi ɗo ko Allah on iwri kala ko yiɗon farji no iwri e bani adam tawde tagamo timmaɗo farjay aqulu ma tasma'un min adh-dhikri wal ayati wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اسم بين الأسماء مرموق يعطاه صدى ينمو ويفوق مع القرآن ترى